Uasin Gishu ni Gavana makaunti Uasin Gishu Jonathan B ogolo chike mondo olor bache duto mayudore e kuonde dak mantiere alwora mar boma mayudore. To wacho ni bache mayudore e kuonde dak koro kwan gi medore piyo mokalo gino ma oyango ni rocho timbe rawere ma odak e alwora go ma thothgi odonjore e tiyo gi yedhe mamero ji. Ne wuoyo e boma mayudore kama okwayo tend kanise kod jonyuol mondo okaw ting' mar puonjo rowere kaka yorno mara reso thoth rowere. Hivyo basi kuna clubs nyingi zimekuja hapa Eldoret, night clubs, na kuna nye zimeenda mpaka kwa ma-residents za watu. Hiyo nimetoa amri zifungwe mara moja, kwa sababu inakaribisha shetani kukaribia watu. Na unajua tusipokuja kuhubiri wahubiri wenzangu hapa, shetani atatukua nafasi, vijana wetu wanapata mahubiri wengine kando bandia kwa clubs na nini na nini na nini. Kwa hivyo hata tukiruka mwaka ingewezekana siku nyingine tukuje turuke wote na kila mtu na watoto tuende pamoja ili wasipotelee kule mbali. Saa hizi mambo ya bangi ime increase kabisa. Tuombe tuokoe watoto na generation